Arek ngarek kok gelok malam. Orang kak yang keburu. Jangan mereka yang keburu deh. Letak di atas sekali. Konter aja bos makan bos. Tadi diem lah bos. Chợ lằng gọi hết rồi. Vừa ada rokok nih. Ya ada bos. Dari mana ada? Udah, munde tang ketua omku. Giờ gánh co cái là nó bị gò đấy cơ. Lâu đi. Rokok ya cereng daripada beda. Kamu korek kawan. Coba beri rokok tak pengencam goreng. Ya deh. Bila ya andi motor ngangin ketua aja. Apa ya deh pertaja ke jua. Ajo hero mana belum tentu nyaman. Sambil jalan jangan ngengar apa kak? Pak ngarjo loh ngarana sepedaan. Astagfirullahaladzim, mati ada orang yang ngaji ya. Mungkin mantar tulis sadar orangnya. Paman. Lu siapa gereng-gereng lu ya? Pas eteroi beni Roman mar jalan. Lu pas bedape deh congik pas gereng-gereng. Ya kena tujuk ke lu. Yang motor yang kiri bapak man. Chợ lại sepeda deh jauh. Ya ada kontak kan? Lebih sambil. Ya celak dina. Mak nggak motor mar jalan. Bukan mak biasa nih. San, ini bukan mak motor mar jalan, San. Beni motor mar jalan cak tang motor. Cek dulu di sana ada motor mar jalan, San. Tang motor ya ayah STM kan yang tang bapak ya deh. Mun lekar dingin demi iton San. Yang cemar jalan jak kayak pada bebek mereka STM. Jok udah mau mar jalan.
Gimana mau nih orang asal? Lumayan. Oh, kok jadi banyak man? Banyak jangan karena banyak kan cowok kayak gitu. Ada pada ngampau ngerokok, ngalak senyaman bayi. Iya lah boleh, masa boleh. Ler bah reng-reng boleh. Ja. Dia bah Tak jalan ni dia man. dia anak-anak apa? Kengin cuma sepeda. Kibe. Kibe. Wajib ni kibe. Kamu aja. Ya antara jalan kan. Iya, cepet apa dia? Lagi bapak lagi ber. Ya. Ilawas man. Iya. Aduh, kamu masuk senar man. Sosen labeng apa lo mari cong? Yori ya. Kakak ceng pah ngar jelengan. Pai ngaring sakti deh. Kalau lepas hantar lagi di mak Ya 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 ya. Weh lama kakak lah. Cepet apa dia? Good. Oh. Sepeda ada gantinya. Kamu kopi orang itu. Majek sepi nah. Kopi itu mbak. Manis apa pahit? Sedang ngahe deh. Jangan pada pahit hai dekat, Kak. Ya, kopi nah. Iya mbak. Rangkong. Yuk. Ready magawan, macet serius. Apalah JP. JP kusen aja ya. Enggak tak ada apa-apa. Kopi lah. Kopi apa, Kak? Kopi celeng apa kopi susu? Biasa nah dek. Oke. Ya, kopi nah, Kak. Iya. Apa boleh mutar ketua? Enggak suruh mah jalan. Lah kalau angka nggak ketua. Apa mek ledeng sedeng. Cik langkok dia ditin. Pah nak tahu ya. Pah anyar kang kok. Saya culuk marjalan putra tunggal padeng deng dia. Main somat lokong dia. Giờ tempat ada lakon lah. Mayu minta kau nanti. Ah iya betul. Ya aku choice.
lu pas apa nelpon nih? Agang goreng man nyaman amain. Malah yang angka ketua. Wah, siapa sih orang-orang tak penting? Tuh, Cong. Mari jalan ningkong. Perempuan dingin ditin. Kalau Setak kelar ngangkat HP. Betina keng amen tengkongan di. Tak rukaron ongko kecong di panakan. Tak seru cepit abut yang kok gelak. Teke bejeri ya. Panak kuncin aja. ada, ternyata motor selan semalin keng ulen minjem. Kau lah tahu kartun ini. Udah, teman pura udah dengar macam. Udah apa mak cek ramai kadang pasar tadi aja. Iya on mar jalan ya. Iba motor. Kota asik kece. Teke bejeri ya. Telepon tak angkat. Ternyata pas saya main tengkongan din. Thank you. Aduh, ternyata nih kah penakana panjenengan pinter. Sambil belain penakana pinter. Lagi kadu malam ah. Laki tepes penakana sampean pinter. Tepes dari remau. Ya kemarin mau ditempung pinter. Makilo tepes perot. Saya kocak dabuna orang sepolam bu. Tas kertas jagung odi. Tas mapan tesak nuruan di ternyata penakana sampean pinter. Aduh cong. Mun sap, pada saya tetu cong lah. Mun orang saya tetu lakon. Ayo orang re sa biasa ke. Pak lek lemar, ya jadi aku lebih penting.